Haria hothe uri ino ni tabarira ya Inoro Rucini o wa gatatu ni tuko tugicaria atumia aikiro itiganite kuma kundu ngurani magoka tukaria na tukamoria ciuria ciegie bururi uyu na ciegie ukuria na atumia ni abata muno na haria hothe muri inyuothe mukorwo mukioya kura kuya kura no ndo abata muno na guthi guikia kura onaguo no ndo wa abata muno ni ndita kama udi kiota gukwira uri ugathura we niwe ukwirorera na witwire itua ria ugathura utuna wangoi wa Gresheno wa kuma kuria county ya Kirinyaga hena mundu wetagwo Sami wa Munyoro ni wa kuma Komboine Kagai ward goko ni Kirinyaga nikundira rira kiuria giake ni atikana no gwete horo wigie ngucanio na bara nyingi cia tongoria Jubilee kuria Kirinyaga muno cirongoreirie kambi ya governor Dathi ugibatia Utrai na mbara pasi kira kirari boy ni uboro otongoria wa Jubilee no tongoria wa Jubilee mo kire magitwira magitube ure to kuthurana magitube ratio gitwika andu a meitini aria kuma governor na MPs andu mugwanja agisoka gitwika na mo sitting MCs andu atandatu na aspirant mo the who above tole andu kindu magana mau matatu tukiro andu atanda bau batari fair no ni kia muthia kaini onekanire na in fact andama miketu bauni aspirants masindire kogu no ngai akiri ndithu no ara kenda utongoria wa Kirinyaga ucenjie no gutina mbara ara macokire kuromba ndai ni ara mendaga iti na matiana gioka mathuro matiana tuna ni mendaga na mangiokire macindane na ara twaretete riu azuma sindirwe ipore muno next time makaruga matondo turakizwa after 90 days twazure nai kitena izura na cia Jubilee matega gioka tumenye ni atia aya kira tukoda ni thayo ona gikiaragirwo kaunti ya Kirinyaga kwanza ko tukari na thayo mungi muno tukithurana ginyando makina na makiboya kigoso twarikia ogute na uru haya ena mundu ginake wa domereri haha domereri no ne ya mundu gwetwo domereri no ya tumuha ne ya mundu gwetwo Ndegwa no wakwa Kirinyaga na arenda kumenya uhoro wigie mai ngucanio cia mai na uhoro wigie mai thini wa kaunti ya Kirinyaga niki kirathi na mbere uhoro-ini wigie mai project cia mai ira nyingire cia mbere tene muno tari kuna project ira ndirathite gutetheria niketha turikie mukure hitagwa Kathio-ini project cia andu ni magite mbeca tondu ni maenda gucokanĩria mbeca ni undu wa vaibu ni undu wa kiria ni undu wa marwa ici cia nema na ndui ni undu wa kurikania niketha mai mingire micini na tondu project ino initially yari yoetwo na igatuika ni kurutwo ni county government na ndingienda kuingirira muno no ta mutumia uria agakorwo akirora oversight maundu anongonaga na ngakiaria koguo no nginya njuge atiriri ni mai ni maretire thina mwingi muno wa iguru na ona gukorwo Kirinyaga nitutethetwo ni Ngai tugakorwo tu thiini wa county iria irungu rwa Kirima na next na Kirima koguo marueni mingi muno no mai magakorwo micini andu no marathiruta pa kundu kunene andu marikuruka kundu kunene kugira mai ugakorwo kuna problem ya ndui ya mai kuma ku ningi problem ira nene muno mai maguka na gukinya muya ningi makabingirirwa andu makabingiriria makarima muno ko iguru muno koguo andu mamwe ukumucereni makaga mai koguo iyo igatuika challenge ingi nene muno ningi challenge ya nene ingi nyingi arimi mamuceri tunaro tukiura ndui tukiura ndoro thiini na tungi tukinyiva na tukimera mimera thiini koguo mai twetu ni turakinya tukaremwo ni gwikata ni gwikuruka koguo ni kugage na problem ya mai nginya makunywa ukana problem nene ningi mititu kubinde njirigite kuthira na helicopter igura mutitu ugakora ku mititu thiini kuona ibaro ne piu miti yatemirwe ikithira na andu maramenya atiri kuna global warming na nirir na ni njukuna inizi na ningi nguga ona minyo mai na pandre mingi muno gucia ni agusiri mai mungu kogu no boyandu muno ni ndwa kubanda miti na tumenyerere mai na tondu ntugwa kwi mbeca nyingi ciuka cia gutethiriria uhoro wa arimi na uhoro wa mai ri hau hathiaga atia hihi kuringana uria wiguite anu wekawega ugogo tondu kuna gira na problem then ndirigire ni nguthondekera tunaro arimi wa mucere
ni ketha mai meketa ni kuruke makinyi musere ni kundu kuonde section cionde kura kuna musere tondu tari musere ni mwagu gukura na nginyoro mire tene nyo tari urasiara tondu akwaga mai tondu musere ni wikura na mai arima musere turasira tondu turanyita ningi na mbundi na mara etikira tume gutube engineers niwe gutube managers ma planning kera tumatethererie tondu machinery kuma gutari ko guturuga ni tukumatethia no arimi ma musere no ndi mathaithe na ndi morie metikire kuriba mbeca icio mari bandira tumwaka tondu mbeca icio no itumia andu magutwe ningi tutiragi ukitutethererie niketha andu magutwe tungienda andu aturutithanie wira namo ko mbeca icio mamenya atiriri ati mbeca icio cia gutethereria andu aria maramatethereria thiini wa ukuria thiini andu aria mararibwo ni bundi mbeca iria maribaga mwaka ni metikire gutinwa ngiri icio ithatu niketha ona tukimarimagira tutingibota kurima bandu mawira migunda ino ya micere Madam Wangui wa Grace ikoragwo ya andu private kana marimaga kiria musere ni kwagire na mira iri ko musere ura wali wambiririo ura wali wa mbundi section izo na ko musere wana guku iguru uri andu marabingurire ure tureta konjwa kali musere usu ni wandu private migunda yao ire ali na kiria Crisoil kogu bigundo ya Crisoil anu mwonire ni wega tono ikuri musere na makiambia ukuye musere kogu mikunde ndira yingibire mai makinyiba magwikuruka maguka mweno yo andu mweno yo wa guka kwa scheme kogu mai ni marendeka mongererwe kuma mwena wa Kilimani ala mari kuruka guka moya nindu uri mwa musere na lazima vingirirwa mingi mabingurirwe nikethari miyama musere ma scheme matige gwikate kusafa wewe una mayo rejerado ndirathondeka tunaro kumathondekera ku mitaro yao uingirire ndoro na igicoka igikoro nindu wakira wa mimera ukumie nani kuni kunjoka ni marimire na kumathondekera tufinda roads tutumirite nindu wakumire musere tondu ngoni ya musere mwe ukinya town ikinyana ciringi 500 na urathondeka migunda ya board kana eno ya andu private kana yothe yonde kwa tunaro tuthieririre turathondeka kilomita 96 nini wa skimu yonde na no campaign uragika no campaign no ona ndingirai ndithi no oversight ro ndika kibota gwikarandi na ndu magirire na ngakimera makirite wira ucio aregi muno kiuria kigendererwo ni mundu haha na andu mandika marito marito muno haha no ni uhoro wa ugikate no uhoro wa thibitari uhoro wa ugima wa mwiri koronire niyo mwenyewe ninyambiririe korandina medical camps niketha ndethererie mundu uria tangibota gukinya thibitari kana mundu uria thia thibitari akinuka tonde na mbeca cia kugura ndui ndawa kogu ni ngiurukaga na county ngima na ngakorwa ngithi at least every sub county ngamingira ritari mweri ngathiuruka county ngima niketha mbote gutethereria o mundu uria angikona kuu thiini mashinani na ndiramutethereria muno na uboro wa kurorwa cancer prostate cancer cervical cancer na kurorwa sukari na kurorwa mirimu ino andu matakawa makimenya ni no uture musiona sukari utoi koguo tuthia tukimarora na moneka ni ndirageri kunyitanira na non-government organizations ta gundua Kenya nindu wa kunyitirira andu tasu moneka mena cancer na ndena mbeca cia kuthondekwa ndiranyitanira na Madonna donors mangi ngira guko Nairobi ala mangi bota kumatethereria ona mandagitari makoro marumagiriria ukese simwe ndimeraga mathina mbere na kurumiriria no mandagitari ankoragwa namo meta watibabu na uzima taifa na ucio no wira waku kweli no gima wa mwire ni devolved no wira wa county government ni wira wa county government no tamutumia angikwa ndoka gutethereria mundu marginalized ningi mutethereria ata angikwa ndigutuma mundu ucio kwa ugima wa mwire Kirinyaga gakura andu marginalized Kirinyaga kwa ngina spota nginya mwena wa central Kirinyaga central kunginya spota kuna andu makorwa kundu kunene matangikinyira thibitari kunene piu kuna mundu no alibire tarubira kuna kundira ndi mundu no alibire ciringi 300 umira barabara niketha thia kuekiria voters card na tondu budget cia county igithondekwo muingi ni uragio mabataro mao ri na ngwihoka ni makiuga uhoro wa mathibitari uhoro wa ugima wa mwiri ri kai mbeca icio ciarutwo cia uhoro wa mathibitari
no horo wa dawa na kigio theri kaicoka ikarorio naku ni ndi thirikari ni thaisi no ni ndiro nginyora kula ritonu ni uko ndiaro kire areka mathabu ma county ni wa atwandikire ngatheti ni ndi ritaira kwa ngatheti mbandu atwandikira 3.4 billion ni njuru Kirinyaga county kogu baunu andinginyitanira tondu andingitindanira tondu wariri kira kibo thaisi Kirinyaga tau ngithi vitali itina kubuti andu marero ngina mathina mirengeti mangi marero mathingi na kuita mai ma guga atiriri maundu tasu ukonaga kuona mundu bibia thire vitali nangi buta ugunda kwira tari kuna mundu ari basiringi makana thatu kumira nginya thia akagureka akagirekeria voters card voters registration kutika registered voter guga atiriri andu tasu marendeka gutethia nangikorwa tariu ndezire atiriri kwande thirikari-ini no boya ngari ya beyond zero ithiururukaga county ithiaga ikithondekaga andu tacu mekunene na andu na ugima wa mwiri andu matarakinyikirira mathi makathondekwa tondu reke nkwire ona andu matena ugima wa mwiri then ndona bururi ungithi na mbere wita muteti na mundu wikite maundu maroneka thiini wa county ya Kirinyaga ri ona kuroni uragicaria gite kuo 2017 ri ungirohe thirikari ya Kirinyaga point kuma 0 ginya 9 ungimeshigana ithatu cia gwaka kioro cioro ithatu ni ndu wa gwaka cioro makite cioro 70 makite cioro 70 na ndari wandu makathia kioro ndu matena kindunda no cioro twagagirwo umwe wa maundu maria urenda gwika ni empower youth ni gwikira mbeu njithe hinya ukumikira mbeu ukumikira hinya atia youth kuizi ni mathikira mbere muno ni mavingurite makambuni makambuni ta suriu thini wa 30% ni ngamarobiagira ngeka lobbying niketha mapewe ndui contract ici mbeu njithe kumicokaniriria tariu ndirathire ndiroya andu mamunda bonda turamanyitithania magie na one umbrella body iria mangivota ndugature na bonda imwe at least o mwaka ukavota kugura ingi ugakorwo na marupote kuruta mawira mangi na tariu no minyamara ona tumira mithie koguo mavote kugira ona tumia mao tuwira tungi akorwo ni kuna mangi moka makanjira marenda tariu kugura pumps ya kuthambia ni ndu wa kuthambia menda kuvingura bandu ba kuthambiria ngari ndi matethagiriria nginya kumagurira na kuna mangi mokire makinjira marenda bonda ciao mekiragire maguta koguo menda kuza petrol station tuguka tukiongania mbeca na baba mwe makiga petrol station yao mekiragire ndui maguta ni kera makota gusibu tubeza tunini thini wa betro toni betro igo koguo youth tungipata kumanyitithania kumavenginya umenyo kumave kuthi kumathomithia nginya uboro wa kubuthira drugs matikabuthire drugs ni tukuvota kuempower youth mitu matikanywe njovi matikanywe drugs tukavota kumera mawira mangiruta makanyitana maybe a youth mingi magoka as a group tukamonia maybe ta wira wa kulima gukombora ta mugunda makalima makendia product mabote kwinwa na maundu tazi no tubote ni mathina tamari koguo in general to Kirinyaga tu wonaga atumia aria maracaria ite kana atumia aria mari utetine mahitukagira well atumia me utetine ni moya gwa bipima na perspective ingi ukonaga taka una thuno nyingi thuno jone tu ta umutumia te wa kawaida eta mutumia tangikiriria ukoneka ta mutumia te muboreri tangikiriria na ningi ala kwanza maretha itezi zingita cia mbunge seneta izima zina na athuri ukona athuri ni marabewa ni kubewa gitio ki nduire ukona ni marabewa ta gitio ki culturally riu ukona mutumia ni arakorwa akiginyika niketha atuike notice na akorwe agika yani mutumia abuthagira binya mwingi ta mitana mura muthuri abuthira niketha atuike notice manyita dono
umwe wa maundu maria uhuragwo namo kuria Kirinyaga ni ati ni thukagia micemanio ya andu ya teti aria angi ya atongoria aria angi mathuritwo na we ndukiri urathurwo ayo no gukira mucemanio ndindathukirni ona personally ni ndi mundu mwendithayo kama unyunga wa mbono kula ndi mutumia wa kanitha na ndi mutongoria kanisani koguo ndingenda gukwangituika involved na maundu tacio kanitha riko isi Anglican Church ndi wa Mothers Union no hawe tabaya okay ni mutongoria kwanza riu koguo andingenda gukwangituika associated nyena uboro wa hooliganism na reke ngwire atongoria ungikora mutongoria akiugirwa akibura kana akirwa tikubura matibura Kirinyaga by the way and matibura no ngana kuugirwa kero ikari ndukadie no kwani wa manogirie na lip service gutinda okimera kumera gutindo wikaga koguo ndu mangi no ndu manogaga tai wa ndeko kunogia kama waba ogo kirando gondikirie no gokondora koguo ne na muraiai tondu makiri na maundu mangi marathibira karimera mundu karendi kana tie kwaria mundu ungiarie uramera maundu maramateithia ica ikuhĩ nĩtũiguĩte ũhoro wa gũcoka gwa ikundi itarĩ njega thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga na kũratuĩka ikundi icio irehetwo nĩ ateti kana irahũthĩrwo nĩ ateti kwagagia ateti arĩa angĩ nĩũiguĩte ũhoro ta ũcio na Wangui wa Grace no akũrĩa na gĩkundi gĩake Kirinyaga okay niĩ nĩnjigĩte ũhoro ũcio ona ndawĩigire na PS no reke ngwĩre ndĩrenda gũkwakĩra ndĩna Kirinyaga gũtĩna ikundi icio haramu nongana andu ama kwa marivito tu pesa tunizuri kwa pesa hizi ndio andu matikubea na pesa cia kuthukia mzemani mundu yake project na pesa taiso iwe ndo sema kuba pesa tu ni mathimugiriri no ikundi no kuhakikishire ati ikundi rengire ta insecurity Kirinyaga butina ikundi kenge kwa gisoka Kirinyaga na Kirinyaga ni kundu kuna thayo na ninjuri gukwa kuna thayo tondira gunje thayo na ndira nake twetu bise tugire kura tondu kura yakwa ni mugambo yakwa nake kura yake ni igakorwo ndwe mugambo wake ni wonekanaga wina ururu mwingi muno kana wina uru mwingi muno na thirikari ya county niki ndinda kona ururu na ndinda kona na uru nayo nika ngorako mundu retaga gisiko na gisiko kene na spirit gisiko kya teri kogu ndinda kona ndinondu apart from kuga ura kubiana nora gutekitwe nora kwa gukithi tondu na ndi mwikari wa Kirinyaga na ndi observer na ninjagirwo kwangiona tondu ndikire mu binge mitho kari maundu mariko maya matekitwe ungienda kuona magiko tariu ni tukorwa tuna mbeca nyingi muno cia uboro wa kuthondeka barabara ni uko kuna mbeca nyingi muno itengagirwa uboro wa bursaries ni uko na uboro na mbeca nyingi muno itengagirwa uboro wa kuthondeka mathibitari ni uko na mbeca nyingi muno ikorwa ku ni undu wa kuikati gwika marketing utethererie ni undu wa marketing ya products cia arimi mitu ngona maundu acio monde ni makomena neglected tukithi wa kacioroi no tuike maundu aya banini ningi wakora kuna project nyingi muno ciambirirwe itararikwa ukathi wakora tukarabati twathire tukianikwa bandu tugitigwa mai mathire andu magitwarwa mabaibu magitigwa bau maramina mwaka kana ikamina 6 months 8 months kogu maundu tacio no ngetwaji we observers no ngetwone utire hende thirikari ngika maundu mamwe mama cioragweta maria ingira mwiroreri wa Inoro TV ati tutiote kuma confirm wega ema cioragweta utire ngika maundu tamacio angikorwo ni ikite hatari na kindu gitwa public participation mwingi wa Kirinyaga utoretio mwingi wa Kirinyaga utogete yes tukwenda cioro yes tukwenda mai yes tukwenda thirikari cito cie uguo una ndagwa thiriri with confirmation ati mwingi wa Kirinyaga public participation kwa ikakwa ona kwa ikakwa mataunini na rimwe andu aria mekune na matibota gukinya tari public participation ya moyai no ngwire atiriri kitheke ya moyai kiro bilbanita negu mundu akathigiriri na ndena singi magana ana maguka na gucokai egukate mundu akiumbwe ekuma kiumbu okiate na bwana barabara icio ni nduku niyo ndurakuwa ndukuria na nimo manjira matira tiriri tayu barabara akuma kiumbu ile ukite kumira ngurubani primary ya thukiro ni atugie neglected kuwa ni matura mathiurukite akwa vendira na rigicugu ndathire ngiro atiriri kuma garia mata kithure town kuthikia Nyaga
kana kuma tauni swiva kubaba kuthika nyaga matura mathiurukite barabara nene muno nginya ngiuka ngimarimira nwanyita kwa gwi gutebende ndiko wangithi bandu nditoi paria jirito ni andu I mean ekari Kirinyaga na ndi mwikari wa Kirinyaga onani kwa gwi niko wangimenya ati nyunde tourist tarama tourist nyunde mwikari wa ndui wa Kirinyaga kwa gwi ndiramenya mwikari wa Kirinyaga arenda atia ni ndui erito ni gwikira na temwikire akwa nita mathibitari asumoirwe contract ikiwa no ateti problem ila nene kwanza muteti akathia kwa contract akuthi kuruta wira tawa kwa kathibitari agacoka owe muteti na agacoka gwitia kura akwa thibitari icio ndagikitie tugacoka tukandikira tensia gikire ni ria rutiro wira seriously ndingenda mwikari wa Kirinyaga kuringana na uria mathia makerirwa na mbeca ile twira kwa budget ni cia rutwa ibuthiro kuringana na uria twerwa ibuthiro singire budget ni kuringana na uria twerwa na marute mawira acu mugani megwikata nimekuruta tigutuika ati Kirinyaga bindi cionde tugacoka mbeca treasury tibega Tulia kia mwisho nigetha guohore wangiricene jwe no da guthi Kirinyaga ukira andu magakioya kura ndira thikariti umundi ndagurire uhe thirikari ya Kirinyaga point kuma 0 to 9 ugire 3 na thirikari ti gavana yaika thirikari irena ginya MCS aria makritithanagia wira ni kuga andu a Kirinyaga ni mathurire andu matariaga andu matagirire andu matafati ukoro maikarire itiria ciothe cikareirwo cia muingi thini wa kaunti ya Kirinyaga ukimahe 3 kiuria kiura kangwire gigucogwo bindi ya kithurano ona giteko nene ipuru kwa na anja tondu andu ma Kirinyaga ndi mwikaru namo na ni njui imane no responsable makuruga maite asa peke mundu arugamire itiri kura ku Wanjiku tondu Wanjiku ndaboya kwa kura mundu na mbizia kuboya kura mundu aboya tondu na kioneki na mundu akaboya tondu ni aramenya wira uria arenda kurutira Wanjiku kana wira uria ni wega kurutira Wanjiku tondu guti mundu agiro guka ku guti mundu aragia wira toy kuruta ungire ra computer toy kumioperate unginya uri wira uria kubota wekata kuruta kogu responsa mundu no ndiruga youth mumire na nguga tumye ni moke maboe Wanjiku giti Wanjiku wa Kirinyaga giti tondu atumia makoragwo na ngoro ya ciana ciao thini wao urutaga mbeca ku cioka kambeini kuna muthuri wakwa ni ambiaga na kuna ciakwa cia kwithukumira na mbia guthukuma gatenema ndina tumia katunini nani ugu ndikundi mbeca na anyway mbeca nyingi kuringana na mwene ko mundu ciringi 10 ni mbeca nyingi na ko mundu ungi ngiri 10 ni mbeca cia kwa mundu akanyesai ko mbeca kuringana na mwene uri uraita mbeca nyingi. Okay, thank you. Thank you muno. Enda kwa ngoi wa Ngirici no wakuma Kirinyaga county ni uma mugeni witu ithaine riu itha ria